alfabe birliği çok önem taşıyor diyor. Kendisi orada Ruslara Alice öğretmeyi de içeren ikinci dil öğretimi bölümünün başkanı olduğu için orada tabii Ruslar için açısından kolaylık sağlıyor. Kiril harflerini Ruslar da biliyor. Adice alfabede Kiril harfleri dayalı olunca öğretmek kolaylaşıyor demek istiyor. Aynı mantıkla biz de burada zaten Latin harflerini getirdik. Türkçe'de herkes Latin harflerini bildiği için ona dayalı bir aliganza geliştirmeye çalışırsak biz de o kolaylığı yakalayabilir miyiz acaba diye o arayışın içindeyiz. Latin bir şey daha, önemli bir şey daha söyledi bence. En iyi alfabe her sesin tek bir işaretle karşılandığı alfabedir diyor. Eğer bir alfabeyi birden çok harfle, işaretle ifade ediyorsanız bu kötü bir alfabedir. En iyi alfabe budur ama dünyanın pek çok ülkesinde bu mümkün olmuyor. Dolayısıyla herkes mutlaka bir iki harfi yan yana getirerek bazı sesleri ifade etmek zorunda kalıyorlar. Bir başka önemli nokta, Latin alfabesine burada karar verilse bile diyor, bu alfabenin Kafkasya'da kullanılan Kiril sistemine uygun olması, çabuk adapte edilebilir tarzda olması gerekiyor diyor. Bu da önemli bir tespittir gerçekten. Yani hiç orayla alakası olmayan bir alfabe icat ederseniz sonradan adaptasyon problemi getirebilir. O nedenle oradaki yazım sistemine daha uygun bir Latin alfabesi benimserseniz diyor, bu ona itibar bakımından kolaylık sağlayabilir, rahatlık sağlayabilir diyor. Evet, bir başka önemli nokta son zamanlarda söylediği şey, dil öğrenimi zorla yapılacak bir öğrenim değil. Belli bir yaşa geldikten sonra ancak insanlar isterlerse dili öğreniyorlar. Önem verirlerse, isterlerse öğreniyorlar. Buna öncelik vermek gerekiyor. Alfabe bundan sonraki iştir. Yani hakikaten ben bu dili öğrenmeliyim, bu benim görevimdir bilincine ererse insanlar, alfabeyi bir şekilde çözerler. Ama bu yoksa, alfabede olsa, çok kolay bir alfabede sağlasanız, maalesef dili öğrenmezler. Buna çok önem vermek lazım diyor. Ben daha evvel Suriye'ye gittim, işte şimdi Türkiye'ye geldim. Gördüğüm manzara şu, oradakiler hep Arapça konuşuyorlar, buradakiler hep Türkçe konuşuyorlar. Halbuki hepsi Agirce biliyor. Agirce bildikleri halde alışılan dili daha çok kullanıyorlar. Aynı şey Rusya'da geçerli. Herkes Agir olduğu halde, eğer aralarında Rusça bilmeyen birisi yoksa, herkes Rusça konuşabiliyor. Bu alışkanlıktan kurtulmamız lazım. Agirce bilenler bir araya geldiğinde, ama 3 kişi, ama 5 kişi, ama daha çok olup, mutlaka kendi dilimizi konuşmaya çaba göstermemiz lazım ki bu çocuklarımıza örnek olsun, çocuklarımıza bir motivasyon sağlasın. Aksi halde ne yaparsak yapalım, çabamız boşuna gidecektir. Ancak biz boşuna gitmesini temenni etmiyoruz. İnşallah bugün bu problemi kaldıran, bu problemi ortaya getiren insanlar, büyüklerimiz bu anlayışı benimserlerse dille ilgili sorunları çözme daha da kolaylaşacaktır. Başarılar diliyorum, teşekkür ediyorum. Kısaca demek istediğim bu. Idzie jechać do siatku, że samoschował, suszyłaś, szopszas, ja pravom dej. Przed wydarzeciem, co nie było z Gorgaszaki, aż se szopszało, że gaz programi choćkało czytam. Ja prawo, no nie zapuszczam, na chwilę nie ma chuś z okładu dilu, z czego nie zapuszczam, syt zakochasują i dzienóż. Ar tchało za tchór za komitet, kraczkiem pojawia. Сыт-шывой видеоконференциям хэлэжэну, хэтыну чӏэдэӏуру, жаӏагэр зытхыну, итӏанагэр зы текст ищӏынурэ, цӏыхухьэм закӏуэдгъэзэну, цӏыкӏухэм закӏуэдгъэзэну, зы текстуэ зы макъамэ хуэдэу ищӏыну зы комитет хэтхын хуеяр. Иджы ар комитетыр сэ зыреплъымкӏэ Тыркубзэкӏэ япэрауэ тхын хуей, Тыркум щыпсэ цӏыхухэм яндгъэщӏэным щхьэкӏэ, абы къыхэкӏкӏэ ар комитетыр Тыркубзэ зыщӏэзгуэрхэм ящыщу хуэдэвгъэх, сэжызоӏэ. Псалъэм щхьэкӏэ иджыпсту сэхэт мосо сахуоплъэри Özdemir, Ömer'i uşutma Özdemir Hürriyet, konu uşutma. Uçağı mobdey, camkat. Sıt paya. Depemiş o farkı isteyiz. Ha? Bu kardeşim kaçıştı mı? Adı Emin Uşağın paya. Bu yüzden uçu, kavar, tüşt. Bir tane arkası tekst tuşkası, bir tane duyuru gibi bir şey yapacaksınız.
Murat Bey ya. Murat, o fenajlar mesela şöyle şöyle. Davas Murat. Kon ana bir iş. Cemalettin uşağı işlemiyor. Ve fişim kırıyor işte. Şöyle bak. Seslerinde sabah hayır. Teknik ileriyetinde Arşavuk komisyonu tamam. Aşavuk, Özdemir, Emin, Murat, bakın seni sakatın. Ve de bir işi dedim, seni sakatın ve bir işi tuan. Zafahası jo, ve uçak kaçıştı, zıtırı işte kompüter utanması çekiyor. Teraz ben, zımışta şah, let's get started. Arzu. Ya tuanlarımca, hici alfabetin geçseci ha. Alfabetin paysa çıkıpkırsa sabah. Bukva pay çıkıpkırsa. Çıkanım yıp çıkıp, akar zırhı çıkıpkırsa. Bukvar pay çıkıpkırsa izova, ya alfabetin çıkıpkırsa izova. Bukva harfim şacı çıkıp. Arz edip gaha, hemen karanlıkım pay çıkar. Saatim nakım da değil. Çıkıpkırsa arası dosyacı değil. Nadi çıkıpkırsa zigolçunu bak, tak yürüyüşe no bayan şimdi Laurus, Latin şapsam tezcava, çıkıpkırsa mutluluk bithanmış. Ahırda bir hasıcını, çıkıpkırsa ziraha çıkıpkırsa nach Tehuanu, Latin şapsam tezcava havası albayı zekalı van çıkacı, zikomitet jüdüyüz. Damlar naloşa yuvan burada. Navışa zaten navışa. Harfış. Navışa harf. Da. Ama şacı çıkanım yık. Çıkanımız değil, okuma. Aşağı damar ben ona o damar falan koçumsun. Navışa zetmez, Naloşa işaret. İşaret Evet. Damar da işaret aslında. Harf de işaret ama yazı işareti. ama biraz da karakteri ifade ediyor, harfi de ifade ediyor. Evet. Neyse canım. Когда домой два, когда çıkıp два, а буква два, Harf çıkıp, Anlamsız. harf Çıkıp два oku. çıkıp. İki, alfabetikal zakuyhasın şacız komitet din huevan sotuta. Adı taşıracağım kılajımı İbrahim'de sotuta siz şacımı sakopleri taşıracağım koçlavamı tolaşırım. Adının şavakat. Ha Murat, Murat, tu mi-ai gândit dau unul, să tu mi s-a gândit dau unul, să Ada da o Murat karet. Ya toleram nemic. Sali sigaretin arau, tu mi dau dacă trebuie să nu jolei. Sunt mi alfabetikler de koysa hasar soru kadar vogalaja koymet. Abi biz delejemiz. Altele çalışması şu var, przedejmiş, nasza tam mi dążymy. Alfabet zakazałowały, kapitę zakazałowały, szach sobie wychylżeno has. A o idzie mi tieży ma harza mi hasanu da bir szkoła katmoz komitet katmayı bunu se sonuç. Koçlar ama tatirajem Murat Bakşusa dikatı var komitetin dikatleşen geçemeyecek imajın değil. Demek ki o yetişmeyecek maalesef. Tek başına birisini yaptığı da olmaz. Также раньше казахстанки управляли курагуду зележа кокуп дину дбайт таро. Динжо баджа бакваша казахшиш. А пазем кичину какофа, истамет кичину какцен долгоре кали агре какофа какофа каком. А вот шухче, а казахстанки управляли с комитет новый дифференс шладжинком. А вот дибжау джи ахмед даваш шобазенси. Ana văzut că doamna și Italia Abhazia de la voz că deja se ocupă zeu și voi de vocifna, abia și vaza șăjinți, tipstu, adică să nu zici mai viitor. Dar nu știu să-i giriște în voios, sigoș.
تبساش هم زمان بنا قد غلوب شتن بريك لا ريكلام مشوار بدأت ما شاء الله صار بروفيسور سي مش بس حقيقي غلطات أخذت الماش يعني ناخذ هو من الطوش يقولوا برا من الطوش يقولوا يتعامل من الطوش يتسنكين ناخذ زبويس زبشاوري نوبا دا جسمه تذكر بدي لاتين شامسن كيش هاوش دي تكبشر زبودار عرش زرام حفاش شاول شجار أبيك يوقعون تجيبه بدي قابش نخدمش على لاش نوبا لاتين شامسن كيتو ألفابيت ست سيجور جيتوا زرجيتو خمش لهذا زقول شو أقول يجيش شو لا تجيب جا أبش زهار ستودت ست حاجة عادي هو أبنا في الشغل زمان دي قابش جياش سابنا هنا في الجهنم يجيب سلوك از غمدالانو سيقويش قارشي شريجة ريسبوبليكا بيجاوا بزاج أنا غامجا بروفيسورو ينبجاوه فوت كلاو شرح زكوتش باكو خانجري آخري أولا قابسو تيوريم چي براكتيكم چي زي يبغخاف يغدام كتي إتكاش تاتيكاريك ديغجاش آدكاري يغجاش أبيغي تشيكوتشاش أو ده ناخذ في زمان نعتقد مثال لاتين كلاسن تيجي حاوش تاع الفابيت نقول بجمع أنا شوفهم ده هذا عجيب تراك مو فيديو شنا شنورا أنا يعني شنو مش حتى Sonra para araştırmamız adı sorular olacak. Soruları sonunda yapalım, şimdi kesmeyelim. Sonra para araştırmamız adı derza tarzı vatina tabii wow. Dari probleme dikkat ata dihapzacin bişi aranj alfabet zerdime Arap ma dihapzacatmışlar. Alfabeti tixibsi şunu İşesmin jıgaca Afrika'ya da vastaptari yazar yapsa. İri zerjar, iri kuşsar, iri psavar. Adi hepsizat mizan kod bizar. Tizeri buhar, setsar, kuytina gazar dimar, setsar. Bizar gazarsan vej, bizar umagazarsan aziyuj. Bizar qadan kod biyar. جدا تستفسر في حرب قطعش تستي شيء شيء خاف شوفوه ذات يعطيك رمضان وجه في شيء رمضان وجه زمان قهون بيما عرب بزاف جز النغاز دي أنوي زونغا جدا تستنسار قرشش الجسمي قبل ديمي دفت نخ بروبليمو ديال خيميا ماتيماتيكا экономика физика, ахат псаче гаченвеш. Я пожоже пожадзе чапам деше гаченвеш. А дигабзем зиужже пашаш ума и тана ишхае чапам се гаченвеш. Лавос. Зихуеха. Апет теухвау qarashеш рджесн хабаз кой рахажао эксперимент воду пожадзе классом шрагаче. Химия, математика, арифметика. Курсы бхаджан, терминология масс, а вот арбраво хно. Та вот заипсашу, хох решиту, дезазаупсу, а вот или хно. Фас заречен чей стопче позволzer. Фидеча архонт. И че латин алфавитера кириллицам раз запевать цапша. Нах аруху похашеруара. Джедиф кваходжа пошкину. Вахора сача. Аджина бошфашка джедшипс джедиф баста на хуитушку. На хуиту атраса бефра амапсмара катунгве. Мисм пакат хажда алфавитум теухвау ша абсоржа урыс хаталижо доктор профессор диажда. Так мотор сахвау. Мисм речтут сканировать ваши прерогативы. Мисм бюджет ахау. Мис бия пейдж колон тхар зат. Некума шора за их алфавитер. Мобро.
حتى بشوق عزيز hiç alfabeti. Fotokopi imkanı var mıdır acaba aynı yere çekilebilir miyiz? Aynı yere değil de. Asistan. Asetat, evet. Mümkün mü? Yapılabilir ama biraz vakit alır. Uzak mıdır? Yani bir saat falan sürer. Saat yapıldığımızda değil. Да. Академический алфавит, Царватнуризский алфавит, Хуранский алфавит, Яковлевский алфавит. И там алфавит dedi minrashi burashazun isa sihchesh даже алфавит. Иди студии алфавит. И там жанрам язам транскрипция брора. Транскрипция. Маханах куваза забрашен. Иджабухам мистьяш, издамахая ашкеш. Ари мисмдеза портуич низбеки. Мисмбекшизайзани, метвананапам, мрзебуважао. Копья тихао, мисмдеяшао, мисбенас. Бенбекувао, жаважао, мисмде. Тиражировачао. Адзган, это сазаханшай. Тана мис урсхакади тихаш. Адихабзам итхида. Alfabetri tişideki çimber. Biyasta tişkesti meri tuzot. Cilina hafif koyma şahar. Mini tam diğacar var. Mini tam. İsa şişfar var diğacar. Yağazopson adihazım topsasa totişer. Misabet zekop çinvez. De uristri tırpuri tijava bunda. Zerstarazri fotsa honuiş. Arsa kuzşer. Ya sebep ev mutacar. Arsa patanızlar, ofusu teriz zici dikayım, dadapsavun hoş, dizartavun hoş, ama da işte skvatri zajartsar. Mismaço zarafacazık muhadizra. İşte şitnap zahavun bitopsatah. Şu tepsatahra dipsem nakayın şah, nakayım tevvav. Dipsem nakmakvatsiye dunen tedhum. Al-Urismiya dajağım, Türkmiya dajağım, تريديجاجهم الله حمد يتهاورا أبخازم زمرا بزبزم مقبل وي أفريقي وي أمريكي سجقي مزمي تافمز بيشا أديهم زري أبي أوسمي تشتغل نخماسو وين جمع قبردي نخماس أديهم نخبو ماكرا فنا ماقصد يبجي تامغات فريقكم لاتين ريقكم عرب دي نخماسوش عرب دي ريقكم عرب مدي بشار Harbi maqsari mağaz, maqs mağazaca qabupsiz. Qabupsizma maqsa qabupsizma buğza. Sığım seri qasani buğz. İci zamanı kompüter qovar, texnikam qovar, internet naf buğuş var. Zmaqso qabupsiz nafra maqitsa buğurğama nafs. Doğasi jzar. Tadide maqsa qatçış hatkira jare dereli sayar diqatç. مغزوات تشمنا غفص مغز صفر صورة وش السفر ما يتززم يسكن ده وفاو يا قصدي يا كبار فغزاو دهم غزاو أو ده بوش اسمه زبغزان بوش سابين ديجي بوش ويتخانجي بوش ما يتم بجيارة ده كمبيوتر مزاقو عجا دوتخ يجستو مستتخن يا قصغزاون ده بسنشو ورسكريتسا تيتو تروتخف ديار قتيمخو بساخر زود وتخف ما قصر أبوشسما دام غزر أبوشسما أوير قتيمخو عدم غرمجة تيمخو مجدارا غرب غزاجو أبيوي غباربا كوغرقا نبقى إيرا تيبستحاش قد إيرا تيتشحاش أبسوني تيبزنوي داي جستو أبوش بسوكم قدش أو توبسسح إحساس بسكوش خواو توبسسح أديهيما درس ورجل زدي برا شر زراتي سسر أود زبجانة ديس أرما زودتو ريمونت ساسا ولا ريمونت Tamirat. ريمونت Remont. كوسمتيشي ريمونت شنو ورا كاردينالو خد زد خجمة بزاز مجانا ما زوجكم إذا دم تقولوا ورا يشاس أوشيب شلون شيء مجدد خاطر فقدرش فلاتين جفت خاطر أرخلد لاتين غرافيكم دخداف بيجوستام عرب بيجكم لاتين بيجكم يراو ورسك أساتزاورا ورسكريزا ورسم يتحجر نخبش حرف نخبيات تمام نخبيات زبور بوفما
логика де упав на хобочев записав. І там у з графіком, де ж 20 демага запаш. Це чому? Onu sonra yapsın. Zaten А десь чого? Десь чого? Мом десь чого?